BOTSWANA Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso e itlamile go rotloetsa boranyane le boitsanape ka jaana di le botlhokwa mo go tlhomamiseng gore lefatshe leno le atlega mo maitlamong a lone a go nna le itsholelo e kwa godimo ebile e ikaegile ka dikitso. Tautona a re ke sone ka moo go tsweletsweng ka lenaneo la go tlhama letlole le le tla rotloetsang dipatlisiso mo lefatsheng leno. O buile se kwa moletlong wa Kabo Dietsele go lemoga bomme ba le 30 go tswa mo mafatsheng a le 17 mo kgaolong ya Sub-Saharan Africa o rulagantsweng ke ba UNESCO le L'Oreal kwa Kasane. The generation of knowledge and its utilization in coming up with technological solutions to problems of limited capacity in production or in the delivery of services is cardinal to our Vision 2036 aspiration of becoming a high-income and knowledge-based economy. We are, as a country, aligned with the African Union's strategy and commitments to use science, technology, and innovation as catalysts for Africa's socio-economic development and growth. Furthermore, Botswana's reset agenda priorities of value chain development, digitalization, and mindset change directly speak to engaging science-applied research and innovation for transforming Botswana into a vibrant, knowledge-based economy. Mookamedi wa L'Oreal Foundation me Alexandra Polt a re go botlhokwa go lemoga botlhokwa jwa bomme ba mo mogameng wa boitsanape le ka jaana ba di goga kwa pele mo go tliseng tharabololo tsa dikgwetlho tse di farologaneng mo setšhabeng fa a bua kwa Kabo Dietseleng tsa go lemoga bomme ba le 30 go tswa mo mafatsheng a le 17 mo kgaolong ya Africa. Polt o kaile fa bomme ba lebanwe ke dikgwetlho di le mmalwa di akaretsa go kgethololwa go kgogontshiwa le dikgang tsa tekatekanyo ya bong mme seo ga se fokotse boleng jwa bone mo go nneng tharabololo mo setšhabeng. Women scientists were made invisible for as long as science exists. Their discoveries and contributions were hindered, silenced, even stolen. And to change this, it's not just about an issue of equality or more equal societies. It is about better science for all. The world can't afford the luxury of lacking half of its talents, competencies, and intelligence. When we look at the challenges the world is facing, climate change, biodiversity loss, health, responsible technologies, we know that we need science desperately to cope with these challenges. And we need women in science to build inclusive societies that work for all of us. Neither Africa nor the world. Ka maikaelelo a go dira gore tsela ya A2 e leng bontlhabongwe jwa tsela ya Trans-Kalahari Corridor e nne e babalesegileng bana le seabe ka go farologanya go akarediwa mapodisi le phata la ditsela gareng ga ba bangwe ba tshwere le tsholo go gagamatsa molao mo badirising ba tsela eo. Letsholo le la malatsi a mabedi le tla netefatsa gore badirisi ba tsela e ba sala molao morago go netefatsa metsamao e babalesegileng ya batho le dithoto. Angela eno se wa tswelela. Tsela e ya A2 ke nngwe ya tse di lomaganang le hatsheleno le mahatshana mebea la Afrika Borwa e itsege ka Trans-Kalahari Highway. Tsela e sekgala sa 1,500 kilometers kong ya sa Trans-Kalahari Corridor mme e kaiwa le botlhokwa ka tla tisa papaditsano ya mahatsha a SADC le Aforika. Ka jalo go netatsa gore ba balesegile ke konokono. Corridor ye ke corridor e leng gore yone e botlhokwa thata rona mo kgaolong ya rona ya gantsi ke yone e leng gore re bona diteraka tse dintsi mme bile ke supela gore kgang ya gore be re setse re na le mine mo kgaolong go na le diteraka tse dintsi tse e leng gore di tla di rwele dithoto ka jalo ke gone go rotloetsa badirisi ba tsela gore go bane le neelano ba nne le patience dikoloi tse di tsamaya di ketile mme re o hapoga koloi tsone tse di tona tse ke gone gore o tlhomamise gore o hapoga tsela o babalesegile mme bile gape re tla re supela gone gore go le gantsi dikoloi tse ra tle re bone gongwe di na le di-breakdown ga motho a tla a nna ele thoko a ska tla hela tabogile ke gone gore ga koloi o tsamaya ka lebelo le le lekanetseng le ga na sa ba tse di tshwanetseng o kgona gore o e hapoge. Tsela e itemogela dipalo tse dintsi tse dikoloi tsa megobagoba tse bakgweetsi ba tsone ba kopiwang go obamela melao ya tsela ka dinako tsotlhe. Re tshwanetse re itse re tsela e ga ya fensiwa one tsela e ke dirisiwang ke diphologolo di kgabaganya
tsela ena le dikgomo se sengwe ke gore a re se ka ra kgweetsa re itshietse a re se ka ra tsamaya ka lebelo le le hiteletseng le go kgweetsa re sena diteseletso tsa go kgweetsa a re se rwaleng di-hazardous goods tse e leng gore ga go a kwalwa gore koloi e rwele di-hazardous goods ka gore ga go nna le kotsi re nna le mathata ga wa tshwanela go nna le dipone tse e leng gore di a hata da se di-spotlights but ke unprescribed lights re thokane le dipone tse dintsi ya le mo ditseleng tsa go netefatsa gore diteraka di rwala bokete jo bo letlelelwang e santse e le kgwetlho nako le nako itele re kopana le tsone mme morwalo o ba o rweleng go tlhelele so letelesegang gore ba ka dirisa tsela but re make sure gore ra ba charger le ga gone di-charge ke na le tumelo gore ga di ba baballe because ga ba bake go bongwe ja mathata a re kopana le ole le ga tselote ka bophara tlhokagala thata motho a gaetse gore gongwe go ka nna le way bridge mo go yone tsela yone e re mo go yone because mo nakong ya gampieko le o ta ithala le di-mine tsa lehatshe la rona di oketsegile di dintsi ga la isitse bokete o ta itele gore possibility tsa botha best kgona o thunya thaere e be e ralla naga ya go kopana le ba bone ba senang molato a ba go ba gaile e tla re mo dingwageng di se kae go agiwe seporo mo kgaolong e kgato e botlhokwa mo go diragatseng gape maitlamo a tumelano a papadisano ya aforika tsela e ya A2 ka jalo ke ngwa tse di botlhokwa ka e tla tlhoagatsa go gweba ga lehatshe leno le baagisanyi segolo jang lehatshe la Namibia. Angela Enosa, Botswana Television, gantsi setšhaba se rotloeditswe go itlhokomela mo dikotleng tse di dirisang maranyane go ba amogadi tsa bone mokgatlho wa SETSWANA ga mmogo le lekano la Botswana Communications and Regulatory Authority BOKRA metlobo ya dibuka le lephata la ditlhaeletsanyo kitso le tsa maranyane kwa Maung tota ba kwa Maung go rutuntsha setšhaba ka tiriso ya maranyane borukhutlhi jo bo dirisang maranyane le ditsela tsa go ka itlhokomela mo borukhutlhing bo mohuta o maranyane sa makata Bošeng jaana motlotlegi tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne a simolodisa lenaneo la Smart Bots le le itebagantseng le go gokela le go phatlalatsa maranyane mo magaeng a feta 500 lefatshe ka bophara. Batswana ba na le sebaka sa go dirisa maranyane gongwe le gongwe kwa ba leng teng motlhofo ntle le ditshenyegelo dipe. Le fa go ntse jalo dibelebejane e bo le borukhutlhi jwa tiriso ya maranyane jo bo tsweletseng ka go golela pele. Romela di-account tsa gago madi a ta tsena gware ka sepiti gone go ra di romela ka tsholegelo ya gore kana go ta koloi kana go ta madi kana go ta zo di kgante dintseng re kopana le tsone e le tiriso botlhaswa ya maranyane e dirwang ke bangwe batho matsipa go amoga Batswana sepe se ba se boneng ka mohutswa a phata ya bone. Bagolo le bone ba simolotse go inaakanya le tiriso ya maranyane. Ke dirisa maranyane le tsone di-Wi-Fi ko lapeng di teng jaanong mathata a me ke gore ga ke kgone go tsenelela ko teng ke tshela ka go bitsa bongwana ke kere yanong mo ke dire jang like gone yana ke ntse this morning ke kopa ngwana ke gore ke batla go itsenya mo gate ke profile go na le ba ikileng ba nteletsa le bone ba Mascom ba re ke ba Mascom gore ke winne sengwe yanong ba kopa di-details tsa me o itse nne ke setse ke ba netse go ema ha ID numbereng ile ha ke tshwantse gore yanong ke ba neele account number ke be ke re ema jalo sa ga kuludi be seta mo go nna be ke re ema jalo nte ke buele kgaitsedi a ke wa le podisi ha ke mmotsa gore a ke dio tse di siame. Ke a dirisa maranyane ke nnete ke kgona go a dirisa le mo WhatsApp le mo Facebook ke a dirisetsa mo diong tsa di-business le dingwe hela ke batla go checka dingwe ke researcha hela jalo maranyane ke a dirisitse ka lebaka le lelele mme re bona dio tse dingwe batho ba re tsietsa mo teng motho a kgona go raela gore o inne madi hela mantsintsi mme wena o ntse o itse gore wena ga o ise go tsenele le sepe. Tiriso botlhaswa ya maranyane a social media ke banana e kgalwa phetelela le senya dio tse di busula mo maranyaneng ke ne ke le gakolola bongwana ka ke re emisa re tsile ga re le basadi bagolo yana re batla go go ithuta maranyane re to go utlwa ya ka ba siang ka ditlhaloganyo tsa rona mme hela se se busula ke gore ha o bula ha ile o Facebook ya re sulagalla ebile rona basadi bagolo ka ha le buang ka teng. Cyber Smart e tla tshegetsa dithutopuisano tsa mohuta o mo metseng e le 30 lefatshe ka bophara mo lebakeng la dikgwedi di le 4
Maranyane Samakata, BTV News, Maung. boeteledipele jwa motse wa mohembo bo tshwenyegile ka banni bangwe ba ba senyang selebego sa borogo jwa okavango ka go tlogela mekwalo le ditshwantsho tse di sa letlelelweng mo bontlheng bongwe jwa borogo joo le go baka tshenyo e ntsi thata ya dipone tsa motlakase. Mogolwane wa kompani ya CPP Botswana Re Kobamelo Kgoboko o kopile gore ba ba dirang jaana ba kgalemelo ebile ba tseelwe dikgato ka ba senya boleng jwa borogo jo. Tiny Tsukudu. Borogo jwa Okavango jo bo mo motseng wa Mohembo jo bo itsegeng thata ke nngwe ya diporojeke tse di 30 tse di lemogilweng tse di fitlheletseng maemo a kwa godimo a go amogela sekgala sa tiro e dirilweng ka bonatla le bonokopila ebile kgatlhisa leitlho Award of Merit sa FIDIC Project Awards 2023 ebile ke magasigasi a Botswana e ipelang ka one mme mekwalo e sa letlelelweng e bonwa mo borogong jo ke tshenyo ya dithoto tsa mmuso ebile e senya selebego sa borogo jo bo kao kang bajanala se se dira gore borogo jo bo nne leswe mme bo seka jwa kgatlha leitlho jaaka pele. Go na le ba ba ikaeletseng go thapatsa ba bangwe ba kwala mathapa mo borogong kgosi e rile ga borogo bo bula a bua kgannye le tautona mme selo se se ntse se tsweletse mabapi le mekwalo e le gore kwala-kwala ke batho e le bona ka morago ga setshwantsho ke mekwalo e le gore ke senya seemo sa borogo mme go direla ga go kgopise nna hela go kgopisa le bone bajanala go kgopisa le bone beng ba borogo e bong Batswana. Go simote Mombambo wa Shakawe a re dikgato di tla tseelwa ba ba ka tshwarwang ba leswafatsa borogotso. Jaanong o pereta mmona kana re mo twalla gore o tsere karolo mo tshenyo ya go kwala-kwala borogo ga re kita re didimala motho a tereta mo ikatumetsa re dirisana le ba sepodisi go dirisiwa ditsetana tsa go senya dithoto go mo ke go senya dithoto tsa puso. Borogo jo bo tlhofofatsa go isa ditirelo ko bathong ka bonako le go tlodisetsa dithoto ko mafatsheng a mangwe jaaka Angola le Namibia. Tiny Tsukudu, BTV News, Mohembo. Dipula tse di botsana tse re di itemogelang mo lefatsheng leno monongwaga di tlogetse balemibarui ka bontsi ba le mo dikgwetlhong tsa go leka go bona gore leruo la bone le ja eng le gone go netefatsa fa dijalo di bona metsi go se serogola seretse ga mmogo le dikereke ka go farologana ba ne ba ikgobokanya kwa kgwetleng kgolo ya seroe go rapelela pula. Re filwe Motube go a tswelela. E re lefatshe leno le banwe ke kgwetlho ya leuba banni ba seroe ba kgothaditswe go dirisa ditsela tse di fapegileng tsa go lema dijalo go na le go dirisa mekgwa ya bogologolo jaaka go lema ka ditselana temo ya nosetso ga mmogo le go jesa leruo dijo tse di okeditsweng dikotla se se dirilwa go netefatsa gore di itekanetse. Pula go e sa ne e be re bona gore nyamme ka re batho ba tumelo batho ba re tshepang go modimo re ka lebella go modimong ra kopa pula go modimong modimo ke ene yone sampula ke ene o tisa masego le mathogono la pula ya sephai pula kgogola moko dipula ka go harologana ga tsone a re tsoro ba ga tsore le ha tshelelela pula gona ka hekana ka teng ya re tsile go tla hapela ga modimo re tsile go ikotlaya ba re khona go khubama ka mangwele re tsile go khubama re ikotla re llela go modimong le wena yo sa itseng khoro ya kereke bula modimo tla go utlwela botlhoko ka ba rapelang ba ba ha. Amen. Lekgotla la Ministers Fraternal la akaretseng dikereke ka go farologana le rotloeditse banni ba seroe go nna thata ka thapelo le tsholofelo ya gore lefatshe le tla tshologelwa ke dipula tse di namagadi. Mene mo pasalamana 121 ke wa re ke tla tsholetsa matho a me go dithapeng go thusa me ta tswang teng thusa me ta tswa go Jehova yo o dirile go dumela lehatshe. Amen. Me ke gone ka mo re tabere go eletsa morena gore a re tele bothoko a re nesetse pula a sephai gore tere kgona re kile re go lema o re botso e le o luba lefatshe lone ka bophara ka jalo balemi ba rui ka bontsi ba iphitlhetse ba le mokutlo botlhokong ka leruo la bone le nalaswa seo se bakwa ke mafulo a butsana le mogote o feteletseng. Re filwe Motube, Botswana Television, Gaborone. Motweso a re di tshwarehela jalo mme go gakologelwa tsa sekgwa di a latela kgante jana ka nako ya borwa bobedi mme kana gate pudi e mabedi e gangwa o mabedi tla ke go nela ba metshameko.
Ke leboga Rich e anya eliletse e ruta e mo maleng ka go rialo a re dilome se rota ka tsa metshameko University ya Madikolo se letse se ribola setlhopha sa bo Mesa Phoenix Assurance Sevens Academy ka fa tlase ga lekgotla la Botswana Rugby Union mono ga borone se maikaelelo magolo a sone e leng go godisa le go tlhabola motshameko o mono gae go ka kgona go phadisanya le mafatshe a mangwe a rutwe Tlamelo Montshusi. Mookamedi wa Phoenix Assurance Academy Tshoganetso Katse a re setlhopha se se tlamile kwa kgwedi ya Phatwe mme ebile maikelo magolo a bone ke gongwe ka batshameki go tsweng ditlhopheng tse di farologaneng tse di ka fa tlase ga Botswana Rugby Union gore motshameko o wa Rugby Sevens o kgone go gola le go tlhabologa. We came up with an idea. Let's do an academy. To say our mother body, which is the BRU, to say Tlabarne SUB, to produce players, seasoned players. To the country, what a Harare will be from Hawks, from LKC, from all the clubs. To come by Naba, like a ruta. What we learned as real player and now real coaching is giving back to the community or to the rugby community. Bangwe ba rotloetsa ba supile fa go le botlhokwa thata go ema nokeng motshameko wa rugby. Mo metshamekong itala bana ba bannye ba sa rotloetse ditha. I think ke sengwe se se ileng sa dira gore re rotloetse gore bana le bone ba kgone go tswa mo mekgwateng ba ye go tshameka sport ka gore sport se kgona go ba thusa gore ba tsaya nako ba le koo. Setlhopha seo sa Phoenix Assurance Sevens Academy se tla leba kwa Pretoria go ya go phadisanya kwa Queen Sevens e tla tshamekiwang ka Matlhatso. Setlhopha seo se na sa boa gape sa ribolola paka e tla beng ba phadisanya ka yone. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Mokatisi o mošwa wa The Zebras Didier Gomez da Rosa a re le fa santse a itlwetsa batshameki kwa setlhopheng seo o tshepa gore mo nakong e khutshwane ya tla bongana le bone o ka kgona go tokafatsa dilo di le mmalwa pele ga motshameko wa bone kgatlhanong le Mozambique beke e tlang. Da Rosa o ka ile seo mo katisong ya bobedi le setlhopha kwa Lekidi Football Center ka Labone kwa neng a bereka le batshameki ba ba setseng ba kgonne go ipega kwa setlhopheng ba le 26 a rutlwe le diapoloko. The Zebras ba tsene mo kampeng ka Labobedi pele ga ikatiso ya bone ya ntlha ka Laboraro ka batshameki ba tshamekang mono fela ba le 26 le fa gone a setsa ikile a thodimela metshameko ya Zebras ya bofelo emebedi sa ene le sebaka sa mokatiso o mošwa go ka bereka le batshameki ba mo ikatisong jaaka le ka go aga tumagano le bone ka fa tla berekang ka teng go ntsha maduo mo metshamekong emebedi e latelang. I'm very positive. Firstly, I repeat, I'm very honored to be the coach of the Zebra. We have a big challenge next week with two very important matches for the World Cup qualification. So yesterday I organized a meeting with my player to inform them that we have to be ambitious, we have to believe in us, because I'm completely convinced that this team has very good quality and we can challenge everybody. Da Rosa o thusiwang ke mokatisi wa Gaborone United Pontsho Moloi le kaelo wa security systems a re nngwe ya karolo e ba berekang mo go yone ke go netefatsa gore batshameki botlhe ba mo seemong se se nonofileng go ka phadisana go utlwala mo metshamekong e thata e mebedi mo sebakeng sa mabalatsi a 5. We have a short time to improve the fitness, but I'm very confident with the work of Coach China. He's a very good coach, fitness coach, and we try to manage very well the player. And for sure, I'm completely confident that we can be very tough, particularly the first match. We have to focus. Firstly on this match against Mozambique, and this is what we focus. We need a 3 point. After we will have the time to think about Guinea, but it's very important to start this campaign with a very good performance. Mo nakong eno Da Rosa o santse a solofetse go goroga ga batshameki ba kwa ntle ga lefatshe leno motshameka morago wa Kaizer Chiefs Taone Ditlhokwe batshameka pele kabelo sa kanye Tumisang o re bonye go tswa kwa Morocco le Algeria ka tatelano eo ga mmogo le o mošwa mo setlhopheng sa setšhaba Brandon Wilson gareng ga ba bangwe. Firstly, among the 31, there is one player injury. He cannot be with us, Ramotse. So I'm sorry for him, but
I hope that he will be good soon. And we expected 5 players from outside, and TT, of course, he played yesterday. Oribonyang, he will play tomorrow with his Algerian team. Sekaneng, Sekaneng must be here after today. Gapé also, and we are waiting Brandon Wilson from Vietnam. He played the champion match yesterday in Asia with his club Hanoi, and he's on the way to join us. The Zebras e solofetse go leba kwa Francistown ka matlhatso go konetelela ikatiso ya bone pele ba amogela Mozambique mo motshamekong wa Group G wa go ipatela phatlha kwa sejana sa lefatshe sa 2026 ka la bone kwa lebaleng la Obed Itani Chilume ka nako ya boraro mo tshokologong. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Sana kwa bosupa di ba khutlo go nefa tla ke lebogela jalo morwarre Boinelo Ntshole o neng a rarolwa bontle ka puo ya diatla tse mashakgomo se tsotho bentse le phepa matlhoma bonana ga se matlhokana re kopana gape ka tsa nako ya boroba bobedi ile tsa sekgowa sa Tepolwapi. Se go bona le dibata tsa marumo tsa moong ya nako mo kgaolong ya Kgalagadi fo mafelong a mangwe gone re se gore go bo go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a kgaolo ya Chobe. Fo mo phakeleng gone go tla ikutlatsa go le mololo mo kgaolong ya Kgalagadi ka 15 mo mafelong ka bontsi a kgaolo eo fa dikgalo tsa gantsi borwa botlha ba kgatleng kwene borre le gare le bokone botlha ba gone se gore go le bothito ka 16 go ya go 10 fo mafelong a mangwe gone se gore go le mogote ka 20 go ya go 23. Fa re lebela mo tshokolong gona se gore go le mogote mo dikgalong tsa borwa botlha ba kgatleng kwene borre le gare le bokone botlha ba ka 33 go ya go 35 fo mafelong a mangwe gona se gore go le mogote thata ka 36 go ya go 32. Fa re lebela melelo e shang gona gona le melelo e mesha mo kgaolong ya le gare le kwa Chobe. Fa re lebala bodiphatsa tsa gore molelo o tswa mo taolong gone go supa ga bodiphatsa bo le go godimo mo go tsenetse mo dikgalong tse di ka fa bophirima matsatsi ba lefatshe leno fa mafelong a mangwe gone bodiphatsa bo le go godimo thata ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara molelo ka kelotlhoko. Fa re lebella seemo sa loapi ka mafelo a beke eno gone mo dikgalong tsa borwa botlha ba kgatleng le kwene se tse gore go thibile ka bontlha bongwe ka tsatsi la matlhatso fa ka tsatsi la tshipi gone se tse pula ya diphefo le dikgadima go le mogote mo tshokologong ka tsatsi la matlhatso fa ka tsatsi la tshipi gone go le mogote thata. Fa re lebella dikgalo tsa gantsi le Kgalagadi gone se tse pula ya diphefo le dikgadima ka tsatsi la matlhatso la tshipi go kgaolong ya gantsi go le mogote thata mo tshokologong fa kgaolo ya Kgalagadi gone se tse pula ya diphefo le dikgadima ka tsatsi la matlhatso fa ka tsatsi la tshipi gone se tse go thibile ka bontlha bongwe go le mogote thata mo tshokologong. Dikgalo tsa Shabeleng gabe gone se tse go thibile ka bontlha bongwe ka tsatsi la matlhatso la tshipi go le mogote thata mo tshokologong. Dikgalo tsa legare le bokone botlha ba gone se tse go thibile ka bontlha bongwe ka tsatsi la matlhatso le la tshipi go le mogote mo tshokologong ka tsatsi la matlhatso go dikgalong tsa bokone botlha ba le borwa ja legare fa ka tsatsi la tshipi gone go le mogote thata fa kgaolo ya bokone ja legare gone se tse go le mogote thata ka tsatsi la matlhatso le la tshipi. Ga re lebella UNA's 95 targets tse e leng gore ke maitamo a ditšhabatšhaba a gore re eletsa gore ka ngwaga wa 2030 e be e le gore mongwe le mongwe tota ke 95% ya batho ba tshela le mogare bo ba itse seemo sa bone sa gore ba tshela le mogare. 95% ya batho ba ba nang le mogare bao ba tsaya dipilisi tsa go ritibatsa mogare mo mmeleng wa